le la botlhano le leng gape mo ileng gore nna ke re dumela thobela re a lotšha ka leina ke Mankoko baby go rata mpitse mogwasha ke malela go tume go buša sa go leli o ileng gore ke sepela nae le hono le nna ge ke bomana ke re Hlabirwa ka lotšha le tsogile la ba la hloga botse botse fela se se mogwasha se se Mankoko. Thank you very much ke leboga kudu go ba le nna mo le hono nna wena ke a tseba gore ba bantši ba go bitša breadwinner ya strata it's a boy nka ke ušiša le go tseba ga botse gore goreng ba go bitša bjalo e fela ke dumela gore batho ba swantse gore ba go tseba gore ka molapaseng ba go bitša mang. ke a leboga se se Mankoko. mabitso a ka a feletse ke Meshak Samuel Makalabate Skekete Mawandla yo ai ke na le maina mantši ke sa bapala mo go wena mabitso a because bo papa ke Maswati bomma ke batswa ba le Limpopo ke ba pedi ba le ga bomma ba mfile le bitswa ke tswa Komeng ba bo papa le bona ba rawa rena re go bona re bona papa mogolo wa rena Skekete so ka be ke a amogela le ka moka mabitso ao a ntshomela botse kudu ke a leboga go ra re nka re Skekete ke sa boletse tsona le nretile kudu ge nka re Hlabirwa gona ke fitlhile mafello botse fela ke a leboga. Okay Hlabirwa ke nyaka batho ba ileng gore ba bogetše bile ba theleditše le kgone go taba ya ka le Mankoko baby ba tsebe gore Hlabirwa ke mang ka baka la gore nna se se nkgwathileng kudu mo go wena ke gore re tseba banna le batho ba le ba go tšhaba gore ge le go ka kwa setlhabi kampane wa no tsetla wa budiša mokhumagadi ka gae gore a gona pilisenyana na a gona banna ba bantši ba kitimelang maokelong ditleliniking bjalo le bjalo wena o mongwe wa banna ba ba kgonneng go ema wa re nna ke a ya ka lekola lephelo la ka tseba gore go diragalang ba go botsa gore o na le bothata ba sukiri wa re bona sukiri o tlo kwa ka nna ya kgoši pele ga re tsenelela go yona ke nyaka gore re ikgantšha ka wena re go keteka o sa phela batho ba go tsebe gore ka bele gore o tswa o le kae gae o go tše bjang gae ke tswa Limpopo province ga Moloi Glencoe 1061 lefelana tsoko ba re ke Mmotwaneng ke ngwana wa boraro ka gare ga bana ba selelago batswadi ba ka ba nyalane a ba sa le gona lefatsheng la ka keno re godile re le bana ba ba neng le lethabo re thatela gore lokela le bana ba bang ba ba tswang gona mo villageng ya rena so ke tsene sekolo pele ge my primary ka ya legaletlo ka fetša ka Thibela college then I came back ka re a tše ke di dirang ganbalo so ke lesogana la mengwaga e 40 ke ntate wa bana ba bararo banenyana ba babedi le moshemane ke nyetše sephalaphala sa motho mo dipadi shout out to my wife ke morata kudu ke a leboga kgolong yaka be ke se ngwana wa go utamisha selo ke ile ka ba ka gare ga sekolo se le gore be ke bitswa ka maina be ke seng ona mohlomong ka lebaka la mmala wa ka so go tloga gona mo ke be ke kgona go tswelela fela go botsa batho gore nna ke a ikgantšha ka mmala wa ka o tseneletseng o tibileng ba ba mpitša bo ba re ke nna botalanyana ba ntshwantšha le nthonyana e ntshwanyana but ka be ke ba motlotlo ka seo because ke fila gore a se nna o ke tepelegeng and then ke tswa ke le batswading ba fileng ke modimo seo ba se belegeng so le hono ke kwa ke le motlotlo ke bitswa tall dark and handsome. It's a trend today to see my black color as melanin ke tlatla ke hlalosa ngwago mong ke a leboga tall dark and handsome ke rata ka mogoileng gore o retile mosadi wa gago le go morata ka gona banna ba ile gore ba ke bolelang le bona bontši ba bona ba rata le go leboga basadi ba bona gore ba ba thusitše go fitlha mo re tla re tlo tsena go yona gore ka bele gore mma wa kontlong ke ikarolo ya mohutamang ya e bapalang bophelong ba gago gore o be mo o leng gona bjale ke a tseba gore leetong la gago go na le mo o rileng go fitlha gona wa re ke nyaka go kaonafatša le go fetola maphelo a batho e be ile ge go diregileng ke pele ga ge o tseba gore o ile ngakeng ba go botsa gore o na le bolwetse ba sukiri goba o ne o ba le lerato la go thuša batho ke be ke ntse ke ne le lerato la go thuša batho go tloga morago kwa bogane ke ne le project e ba e bitsang Sekhukhune Sanitary Towel Projects ke thomile ka 2016 empa a ke se ka dula godimo ga yona ke dule godimo ga bolwetse wa ka wa sukiri bolwetse wa ka sukiri bo tlile ba mphafoša gore ke swantse ke bathong ke be seetša goba ke be seipone go bao ba sa kgoneng go bona gore ba ka tswela ka ntle go bolela ka sona a se bolwetse bo bonolo bala ka ke le monna wa ile gore ke fetša go nyala ngwaga go feta and ke ne le bana ba bararo ba ile gore motho ba mpotsa re Hlabirwa a o tshoge gore go tswela ka ntle ka taba e go ka bja mosadi wa gago lapa la gago le bana pepeneneng ba thoma go ba kwera ka re thego e ke humanang go mo dipadi ke yona e ntirang gore ke tswe ke bolele ka bolwetse jo because a se bolwetse wa go thala mothaladi wa ba fellwa bophelong ba ka ke tsebile bang ka bolwetse jo 2023 ka May
Okay. be ke tšere leeto la mošomo ke ile Europe. Ke tšo fetša dibeke tše 3 go iša go tše 4. Ka beke ya bobedi ka thoma go fela ke le Europe, mmele wa thoma go hlakahlakana, ka sa hlola ke duma dijo, ke ja di-ice ke di phura bošego ke tsoga. And ge ke founela mokgekolo gae ke re magobana ba ka bothata šibo a ra mohlomongwe o no ba o gopotse gae o gopotse bogobe. And then ga ke bua kgona go bana seemo sa ka a re bone ngaka. Ga re fihla ngakeng ge ke hlalosetša ngaka se se mankoko ke mo hlalosetša ka ba di di-symptoms. A re o kwa eng, ka re ke ntšha mohlapologo gafetša le gafetša, ke nwa metse gafetša and ke a goma ke tekwa ke se bonolo. A re o ga botse gore nka bolela mo pele ga mosadi wa geno, ka re tšwela pele ngaka. A tšwela pele a mpotša re ke di-symptoms tša swikiri. Swikiri ne le ditlokotlokwana ka mogare, go ne le dipolelo ka mogare, polelwana tše dintšhi ga o le motho a swereng ke swikiri o le motho wa monna, gore ga o sa kgona go ya mapaeng le molekani wa gago, ga o sa kgona go ketirela selo especially tše di sepelanang le mapae. O rile a mo hlalosetša a mpotša re di-readings tša bona they were 37.5. Yo gape ye o eno ba go no ya bookelong. Bookelo le boya about because o mpoditša re ge le gore a o rie se sengwe ka yona re tlo go loba soka. Se ke se dirileng sa mathomo mankoko a se ka ya bookelong, ke ile ka berekana le yona ka mogare ga ka gore ana soka wa dumela na. Go dumela a o dumele gore wa fenywa, o dumela gore ke tlolwa. Manju a modipadi o rile a mpotša re a re tšwa ka mo re sepetlele ba go tšee madi ke tlolwa le ntho e leng mo mmeleng wa gago. Manju ao a ile a ntira gore ke tekamogele, ke be ke bone gore ke ready go tšwa go bolela ka bolwetši jo. Go gata ka magato a mateletšanyana re ile sepetlele ba buile le di-results ka ya ICU for 2 weeks. Ke ya ICU ka June, already ke ntšhitše date ya lenyalo for 2024. Ke lebella mosadi o le wa ka ke le mo mpeteng wa sepetlele ke re ke ya go nyanya thabiwang le mosadi wa ka ke le ka mokgo, because in my mind a go kgonega gore ke tlo phafoga mole, ke hlaba tshwana mo dimpeng mo mokhubong, ke hlaba gabedi ka letšatši, a ke tsebo hlaba tshwana but ke ile ka ithuta that month gore o swantse o thute go hlaba tshwana because o swantse o humane thušo. Go ile mankoko ke gausi le go ke neela mokgekolo wa gešo ke gare go nna re ke na le di-products tse ke di šomišang tša forever living, ke tlolwa soka ka mmele pelo le moya, re tlo boa o tlo ba monna o ke mo nyakang. Ke nagana ke re ge nka go fa sebaka sa go ke a bona ka mogontebele o ne le diputso gore gobaneng ke ile ka bona ke gomotse ke nyaka ro tšwele pele ka re ye ke taba ya soka le mankoko baby ke nyaka ro tlhalose ke tla go botšiša ge na go ile go ba boima go robala malaong awe for dibeke tše 2 ke sa kweselo ke sa bone. Ya mathomo ke ileng ka a tlogana le yona ile a ba go bona ga ka be ke ra ke dutse le mokgekolo wa gešo ka mokgore le baneng ka gona nna le lena ke sa mmone gabotse, ke bona o ka re o gabedi o dutse ka mole ka mo. Ke lositše eyesight ge ke be ke thoma, and then ba mpotsa gore santse ke tšee medication ke tšee dihlare tša ka gabotse, ke be ke latelele magato, ke tšhentšhe le magato a dijo. Yo mokgwa wa bophelo o maemong a godimo kudu gore nna ke be mo ke leng le hono ke tšere magato a mantšhe le gore a go bonoloana, but ka this campaign ke le mo godimo yona ya change your life especially batho ba banna because ke mo mengwageng ya 40 go ne le dilwana lona tše ya theka mmele ya rena re swantše re tsebe gore where do we go. Ye kgolo ke mankoko ge ke santse ke gae ke botse bobuti ya ka ba le gore ke a lwala, tlogile mo ka ya gae ka botsa mokgekolo la gore modipadi ke santse ke reportele bobuti because ba ka swana le go mpona ke le ka tselae ene ke a nyala ngwago o tlago. A ke nyaka gore ba nagane gore ke a gapeletšwa go nyala go ba ke na le mathata a ditšhelete go nyala, that's why ke fedile. Ke ile gae buti wa ka ke mo latelang ke Mankere, ke lela ke mo hlalosetša a rotiša megogo, and ke nagana lebaka la go rotiša megogo be a nagana gore go fedile ka nna. A se nka mpona ke le seemong sa mohutola, a se nka mpona ke wetse mahlo ka gare, a se nka mpona ke phopholetša mo ke nyakang go dula, a se nka mpona ke kgetha dijo mo bophelong ba gagwe. O ka re mošimane o ka gogola ke le yena o ile a tloga mo mahlong a gagwe. Ke mo ke lemogileng gore ba lapa goba batswadi ba ratho
lapa mo le feletseng gona go bohlokwa gore ge re kopanele malwetse a mohuto ke bolela ka malwetse a kokwana hloko ke bolela ka malwetse a dikankere ke bolela ka malwetse a tseneletseng ka gare le bodisukiri ba malapa rena ba rie gore ba create an environment mo ile gore re tekwa re lokologile go hlalosa le gore ga o emelela ba re buti sese re tlo go fa thego ye o e hlokang ge ke bua gae abuti ba mpoditša re a se selo o tlo bua ke go fa beketse pedi and ke re le go bua modipari la swara thipa ka bogaleng ke nagana ke re gane ba le ge batho ba mpotsa gore modipari o ntšheletse ke phela ke mošetse morago ke phela ke mo postile ke re a ba tsebe picture ke ileng ka e bona ge doctor ke mo 37.5 bolwetse jwa sukiri bo gona bo a phela bo hloka gore re bo lwantšhe ka go fetola ka mokgwa re phelang maphelo a rena ka gona sa go dira gore o emelele o ye o dira diteko e beileng yona ye o fetsang go bolela gore bone o tsoga o ija di-ice o ne ka woma wa ipotsa gore re ke bone gore go diragalang ka ntle le gore go fitlha gae modipadi a re re bona gore go diragalang yes ebile e kgolo kudu-kudu ke nagana ke ne le metsotso e mehlano ke bolela lena mankoko go ya ka seemo se labe ke le mo go sona nka be gamala ke šetse ke nwele maybe 4 liter ya metsi ene ke šetse ke tswile ka mokile ntlwaneng ga lesome go iša ga masomepedi because ke ka mokgwa ile gore dipsio tšaka di be di go bala ka gona ke ka mokgwa ile gore masole a ka mmele a go ntwela be a lapile ka gona be ke rega ke ija banana o ka re nka ja le matlakala leleme la ka le beleng ka gone o ja dilo tse le ra di kgonege and ya ba selo se le gore ge ke bua mo ke buang mo dipaji gore le nna ke sa kgatlhega mogalayo be ke nagana re ile Europe o tla re go bua re bua re tshwaretse ka one but seemo se le mo go sona se hloka gore re solwantše and le nna ka mogare ga ka ile ya nkgwatha gore ge ile gore a ke tlo humana thušo ke tlo phela ke emeletse ke re nna ke nna o motelele ke senatlana ke tlolwa se se mangoko gane ba la mohlomong ka bela ba la newspaper gore the founder ya Sekhukhune Sanitary Toilet Project nga ba go sa le motho yo ke putša gore diprojeke tšo nang le tsona o di thomile ka baka la go tseba seemo sa gago sa lephelo go ba bo ditšo na le lerato la go thuša batho ke na le lerato la go thuša batho ba la ka ge ke boletse gore project ye ya campaign ya go bolela ka bolwetse jwa sukiri ke gona e thomagang ga ke thomile ka moraga go thoma project ya Mokhukhu project ke be ke sa tlo re ya sukiri wela ka gare ga Sekhukhune wa Mokhukhu project na kare ke tše dintši di-project tša ka ke tše dintši ke nagana re ke maemong a gore ge go se ne le motho a bolelang go swantse go be le motho mongwe a bolelang kore tsela ke tše pedi ge le gore go ne le a bolelang gore gore re tlo ba le mathata 2016 lebaka la gore ke thome project ya Sekhukhune Sanitary Toilet Project ke lebaka la gore morago ge ke be ke le high school ka boma 1998 1999 ka gare ga phapoši ya rena be re tsena ka gare ga yona go ile go ba le lekgaribjana le leo le la ba le lehlapo ka gare ga phapoši nna le ba gore ba ka ba gore be re leng ka phapošing re le ra bona o ka re ke ntho ya go segiša be re sene le thuto ya gore lehlapo ke eng re tlhokomela motho wa lehlapo jwang barutiši ba ile ba tla ba thuša ka seemo seo empa ka boma 2015 2016 ya thoma go jwalega mo tlhaloganyong gore o ne le sekoloto kwa morago le ga o ka se fe sekoloto seo go le garebjana lela what are you doing ka sona Sekhukhune Sanitary Toilet Project ya be tswalwa lebaka legolo e le gore go se ka ba le ngwana wa ngwanenyana a sa beng ka gare ga phapoši ya borutelo ka lebaka la lehlapo go se ka ba le ngwana wa mošimane o e le gore a be ka phapošing ka baka la go hloka dieta tša sekolo if nna ke sa kgone go reka ke ne le batho ba ke ba tsebang gane bjale nka kgona go founela Sesimangkoko re kgopela gore projecteng tša go jo di dirang re fe le box la di-pets a re fa ra iša gobane go ne le batho ba bangwe ba ile gore a ba kgone go bolela if nka kgona go ba lentšu la bona ke tla be ke fihleletse monyetla o mokaone wa go kgwatha setšhaba okay a re tsena go Mokhukhu project the biggest project ya bophelo ba ka the biggest sponsor ya project ye Date Lista Letwele market one o rile a mpodiša ngwagana tsoko mo projecteng a re do you understand the magnitude ya project e o e thomilego na ka re a ke kwešiše gore o bolela ka eng a re o thomile taba ye nngwe le gore ke khalai a e kgonege Sesimangkoko go go tšea leetonyana le lennyane la gore gobane re fihlile mo Mokhukhu e ka tla nyaka 20 days so ke tlono ba o mo kopana ke ngwathe kwa le kwa go bile le
thogako e be le bantšhitše go nna mafaratlhatlheng a tša dikgokaganyo a ke tlo bolela maina a ke tlo bolela di-occasion because a e bohlokwa go feta the project itself ga e direga ka re ke boele kua Facebook le nna ke responde na pelo ya ka re a se ka mogo o godisitsweng ka gona a se ka mogo leng ka gona o betlileng ka gona tšea ditamati tša go bola o rie juice ya mannete batho ba nwe go tswa go yona wa ga moloi go ne le lapa la gang Khadima ge ke kokota ka lapeng lela ke hweditše mma o ne le morwedi le barwa ba bane ba gautše phapuši ke ye kgolo e Mankoko ne ba bula go tloga mo go ya kwa ba gautše mo gare ka garteni mma o robala mpetaneng le morwedi mafahlana ga robala mo gausi bobuti ba babeji ba batamelane ga ke fihla ke re ai ke go ja go ne le mokhukhu ka mo ke re nna thušo e nka e fago ka project ya ka e bile senya Sekhukhune Sanitary Toilet Project Meshach and the VVIP Friends. There's another one e le reng ra e dira ka bo December re fana ka diphuthelwana tša dijo ke e bitša Christmas before Christmas na le bagotsi ba ka ba go ba very VVIP re sepela mo motseng ra be re fana ka dijo tšeo so ke a motša ka ra ma ke tlo bua le bagotsi ba ka se ke se tshepišang mo ke gore re ka lokela mafastere mo mokhukhung mohlomong le go oketša room e one re kgone tle re lefa sengwenyana le kgone robala so ba ntlhalosetša ba re go ne le ngwana ka mongwala dibuka ge dilo di be di sepetša ga botse soka ge a ba ka ngwala tšwela pele mohlomong a ka tla re thuša ge ke re ke a laela o a tsena ke Paul wa mongwadi o tswa thabeng o believe go rapela o tswa rapela ke a mohlalosetša ka rabe ke tlile ka mo mabapi le sela le sela le sela ge ke tloga ka mola lapeng le la se Mankoko ke ya gae kopa ke hlo ke re gante ka kwa gae nna ke phelang ke re phapuši ya ka ya borobalelo e tsentšha moya go atonya e le kgolo sola go ne le batho ba sharang space se nyane ka tsela ke tlogile in the morning ke ya boiketlong ke ne le kopano le Matalane Mogatla shout out to my boy ga ke fihla Matalane nkotle ka thokweni o rongisha kae ka re ke maikhutsong ke re go ne le ngwana o ngwala dibuka ke mo sa ntse o tsene gona ge a fihla re soka situation e a se a ema gabotse what do we do let's take a video out re ishe bathong re ko rana dikarabo tša bona ke tša mohuta mang wa ntumelela ka re project e ke ya gago na ke re ke go dumelela ke nyaka go thuša se se Mankoko metsotswana e 30 e bile e mentši gore re hwetše batho ba reng re tla tsentšha letsogo ka morago matšatši a mabedi ke bekele live ya TikTok ka founela Mr. Lister Lethwele Makatwane publicly ampotša re soka wa ntseba gore o nkhwetša kae sa ntiriša dilo tša mohuto on TikTok ke gopela o mfounele ka lehlakoreng re bolele ke rile go bolela le yena mpotša gore mpotše ntho engwe le ngwe le e nyakang ya go agela batho ba ba gang Khadima ke rile di-quotation se se Mankoko a re ke tla thoma ka 5 rooms soka se se Mankoko I know gore le a tseba gore ntlo yeo le a e bona mo dikgokaganong tša leago ke rile go yena ka re 5 room nna be ke motshepišitše lefaster a re the magnitude ya project ya gago ya go feta soka so o ska limita o agile 8 room ka mola ntlong yela ba e roofile ka masenga a maemo a godimo ba e pentile ba loketse ditofo re bile le mahlatse ba re boretše ka mola lapeng lela ga re šiameng Khadima ka mola gare ga ntlo ela be a tseba gore o ka lapeng to Mahlophi Metals Groups a go ne le tebogo e nka ba fa go yona gobane nna ke bile wa kgokaganyang motho a hlokago thušo le go mmeng Khadima le motho a ka fago thušo le Mahlophi le everyone a beile matsogo mola everyone a ba leng part ya Mokhukhu project ke ba leboga ka go rialo ba šomile ka baka la gore le dirile gore go be le miemielo lapeng la batho ba ile gore ba be ba sotlega ba iputša gore go baneng bona e kgolo kudu ke duma go boela morago letong la ka la swikiri Mankoko
kudu ka baka la gore re boletse ka dipolelwana tse di bang gona ge monna na le sukiri yes ba ra o sa kgona go phethagatša maikarabelo ga go ka gae Yes. ba bang ba thoma go lebelela modipadi ka leitlho le lengwe ya kgoši kudu ge e le gore ba ka mmona feta sepela le mang ba sa tse le gore ke motswala goba ke moratho ba re a ke re soka napile go padile Opa. sa ditšotše ka ntle ke a leboga ke phela ke rapela ke re modimo a ntšhogofatše a ke sa rapela gore a ntšhogofatše ke leboga ditšhogofatšo modipadi go tleng bophelong baka o fetotše seemo sa bophelo baka ke kgona go bolela ka bolwetse yo a smile le leetong la ka go tleng mo o rile tšea o tšhele makhura o bone mankoko and do yourself proud before ya rena motlotlo o rile ga introducer go ba ga ntse ba ga tša go di products ya di šomišang tša forever living mankoko be ke sa hlola ke sa bona ke nyaka go e beya phatlalatša and I know gore bobuti ba gona out there ba ile gore ba lebane le malwetse bobuti ba tšwele ka ntle ba nyake thušo ba thušege di-products tse di nthušitše and a kere batho ba seke ba nwa dipilisi tše ba ba fang tsona dihlare tša bona ko docteng e be ke ratile podcast ya lena le Buti Mashabela moringa o thuša rena ba sukiri mo re leng gane bala re hloka di-supplements tša mohuta owe supplements tša forever living di a nthuša ke thušitše ke mmaka ke thušitše ke Fields of Green ke thušitše ke aloe vera ke mo ke leng gona le gona empa ke sa tšwela pele ke nwa dipilisi tša ka tša sukiri boipiletšo ke gore tšwelang ka ntle le bolele le banna tšwelang ka ntle le bontšhane di-conference tša rena tša mmaka tša go phela re rene le di-conference ka di-valentines re sene le selo a re juleng re le banna re le di-breadwinner tša strata re boleleng ka malwetse a re swereng gore re ka thušega jwang mo gona breadwinner ya strata wena ke a tseba gore bjele ka go šutše o boletse wa kgona go thuša bana ka dibiming a tsone ya letlhapo ke tsone di-sanitary towels magae a leng gore a tlhoka dijo le ba direla diphuthelwana tša dijo banna ba bolelang ka bona gore ba dira metlai ka dikopano tša lena banna le a kgona go kopana le banna la bontšhana gore bo papa we a re yeng mohlomong le re ge le kopane le bitše le bongaka ba no napa ba le tlhatlhobele gona mo ka baka la gore maokeleng gona le palela ke goye ke humane melaetša go iša go e lesome ge ke le mo di-lifeng tša ka tša TikTok tša Mokhukhu Project a foundation banna ba re soka re kgopela re kopane ke na le ba bahlano go fihla le hono and ba re kgopela re ska iria phatlalatša ka mogori ya go live ya gago ya TikTok re kgopela re dule re bolele gore re ka thušega jwang ka podcast ya mohuto ya mankoko taba ya ka le mankoko le Thobela FM e tlo re thuša gore ge banna ba e lebeletše ba tlo tseba gore Soka Mishak o gona go Mokhukhu Project re ka ba le di-conference tša mannete tša maleba mo e le gore banna re tlo thušega re kgona go aga setšhaba sa rena ke mo e le gore dingaka di offerile le gane bjale gore re gona Soka go hlalosetša banna ba gore di-symptoms tša mohuto re ka di alafa jwang ke mo ke arabang taba gore re thomile gane bjale re tlo e tšea step by step Father's Day ya ngwagao ke duma go ba le kala dina le banna mohlomong ba go iša go ba lesome ke tlo le leletša le ba fethego ka mogolo ka kgona mohlomong ge le gore ba ka kgona go kry-a le dingaka tše le gore di tlo re thuša banna ba tšhaba go bolela mankoko banna ba tšea ke malwetse a mannyane a e le gore a ka alafega banna ba tšhoga a ba amogele diemo tša bona gore nna nka tla ka ja phatlalatša so mosadi wa ka o lebelelwa bang mosadi wa ka gane ba o sepelela godimo because o a tseba gore it's a campaign e sa thuše go nna fela but le banna ba bang out there ke nagana gore ka nnete se o se bolelang ge o ka se phethagatša banna ba bantši ba tlo thušega ka baka la gore ge o na le bothata ba sukiri o homotše ge o šala o tlo emelela o lemoga gore o na le bothata ba dipshio o ya go thoma dialysis o thoma go lemoga gore ke na le bolwetse ba pelo o kwa letlhakore napile bophelo ba gago ba felela go sana le mo ka reng ba ka go thuša gona le metlhale o fetšang go efa ya tše e leng gore wa di šomiša batho ba gopole gore a wa tlela go bapatša a wa tla o bolela se se thušang wena gomme se se thušang Soka se ka no se thuše mankoko ke ka fao monno mong a emelele a dire diteko a bona gore se se mo tshwanetšeng ke eng campaign ya ka ke gore a ba reye diteko mankoko go se ka ba le motho wa founang a re kgopela seo se nwang a ba ye ngakeng ngaka e ba botse gore Soka o ne le HIV and AIDS sehlare se se Soka o ne le madi a godimo o ne le madi a tlase o ne le bolwetse wa pelo o ne le bolwetse ba sukiri e nwa dihlare ka tsela e di latelana go fetšeng poledišano ya ka le lena mankoko ke itea lopo la kgoro go lena le Thobela FM le SABC ka bophara for monyetla o le mphileng ngona a se ka nna ke ka setšhaba
ene go tlo phela go ratega gore re tsebe gore lentšu gore le kwagale re tlhoka batho ba go swana le lena modimo a le re ka go loka nna ke a leboga kudu ka mogolong re kgonne go emelela o le mongwe wa banna ba ileng gore re tseba banna ba palla ke go emelela ka mogolong re shetse re kgonne go bolela ka gona banna ga le nene re a le tlhoka ba bantši ba ka dikgolegong ba bantši ba lwala ka baka la gore ba palla ke go emelela ge wena le ba bangwe le kgona go ba tlhotlholetša gore rena re sa bušang moya a re pheleng re pheleleng malapa a rena re ka leboga go lebogile rena kudu se se mankoko o ntebogile go modipadi te modipadi ke gopela go mmotsa ka mokgwa ke morata mmotse wa tseba mokgekolo ke go rata ke sa khutse bophelo ba ka bo fetogile lapa leshu le fetogile ke larato la gago you are the strongest vessel ya bophelo ba ka o nthega ka mehla le matšatši a ka go nyalela gore o ye mmotsana ke go nyaletše gore o mpha khutso I love you so much ke a leboga wow re tla ra rotisa mekgo ka re ke rena modipadi ka nete ra moleboga go menagane ke leboga go dimankoko nna se ke ta hlabirwa ke go leboga ke leboga nako ya gago ke leboga o kgona go ikema wa ipotsa gore bo ke bophelo ba ka ke tlo bo fetola ka bophela ka mogo go nyakang nna ke a leboga le gore ke a hwetšagala ge e le gore ba nyaka go ntšhomiša mohlomong go thušeng setšhaba ka yona taba ya campaign dinomoro tša ka tša mogala ke 072 637 8160 on Facebook Meshak Hlabirwa Soka on TikTok Meshak_Soka ke mo go hwetšagalang gona a ke ne le budget ya go agela batho I just want to put it clear a ke ne le selo ka ra sekhwama empa ke magareng ga go hlokela motho thušo le o a nyakang go ba fa thušo ke se ke leng sona ke a leboga a ona selo o tlhalositse gore modipadi go tšheletse petrol ra leboga tlhe go batho ba ile gore ba ba bogetše ka nete ba ile gore ba ba theleditše ye ke taba ya ka le mankoko baby mo ile gore re be re na le breadwinner ya strata ke ena Hlabiwa leeto la gagwe o le kwele le ile gore ke la bothata bja sukiri o lwa le bjona le gona bjale a re bona tšeka moka ke a di šomiša go me ditlhare tše e leng gore ke di fa ke ngaka a ke di tlogele ke tšwela pele ka go dinwa banna re a le rata re a le hloka hle itlhokomeleng gopola gore taba ya ka le mankoko baby wa ikgwetša go SABC Plus subscribe gona bjale wena o ipsine ka manano ka moka leng gore ka ba go hlaile ka ba go fitile go Thobela FM ke Thobela FM yaka @Thobela FM yaka te go kaganyong tša le yago o tla re hwetša fao go fitlela re kopana gape la botlanong le letlang nna ke re thele tšhego le lerato la gago dintira se ke leng sona tata